Lakhasir Cap Amrain constituency ke parlo pon jerkindeng pen kacelo kilometer phosose Motha parong arta pinanganan ingkan dulu. Bonaki mesana Tovar kawide dejok hithi ke dam ke bang lapen osomaratum lokacharli dam ke bang pinangana kisung chetong ponang lo. Lapusana kisung bucinisi BJP aratoria song atum lapen KECM Rina Terangpi Motha ponsi alang litum akang hon pen jerkindeng pen Motha rong kimi an kilometer troksi susia Tovar harlong ki thok pipon non malom do de sang se selam pipon lo. Labang so kirap ci theklong si Motha rong arada tum ning karong ci pisi pherang kya tum ka humri da mahut kirap ve ka bang phi em Rina Terangpi aphan kachuro pa jirpon da atiri bangke da muthalo manon laku bangarong sunilo la bentu mangke luar suning dilo bang kiyo penon rap lo lana man anse suri ka dom paye to sekali SDB yang kami kumurong rong sara sanjok tidur kamera bang tidur nasi di bang rong mari makamura sini tidak sini tidur masih mana jong ini cuma PS presiden Holpen agate nanti awal baju ani kemudian sini pun masuk Tovar bang berapa sekarang lipan suruh naik datang uri lintum uri ketaman lo surah jadi bukan habis kan proksi kerapuan running bombo kasih mana langsung kami ini kita tuh kasih sama kan Tovar kalau ini lah nan beralo nanti kan habis spesial punya asumsi ini tuh abang tuh diberikan sih mana ini punya baik jom ben panong sini tenang litum labangso Tovar kaheno ke pena anikan dolo bon sitame non abang iem nanglit kum panang rap lokon lo nanglit ning karong abang sok suri orang lipat kadon itu bangan karong arat la SDB tentang kapaduan bang itu sanjo di juga sanjo di arat sana juru lo lang lipat Lasi Motha ra tum pen kachuning ripon mate kaning je pon thuke non ason thot aning ke me pen nang kera pason thot si moge bang jilang arnis tami mesena Tovar mate Tovar ki ek lapen kapre kavar size tami naki pi pon thu je pansi Motha ra tum pen chuning ripadopon. News report KTV News.